an wale shanka wal ngwan ka pai badek ron kina dangra ude jandang ra ude dich bana jome bana jalinkel ana male kurun wang anda manduni chankwas nyak male anong raini gwasame ka nuar online tv channel ban tin yala konti lat ko rodian gwasme bana ke linkel ka do badan en token ke je ko gor kono de kon kono to de kon ka ngajin lo ngwani ko ngunu to de re wika so sudan bana ti yala ti bana ke linkel I take a very important message to go and dongli yen kalim are ler kana me bantin ko na shitu ken yam bana racha ke ta dana chikir me yadi chana che ko ke jere wika so sudan ka kumede especially nating kon tin la kume spdi wo ntama che tuogo no shariudi en tungwan long sha ko wo ka do badana wo ke siasa ke politika dana to re wika so sudan kanetin kono wo kanetin konin junkel ke dr riek machar bana leran yam gwas me bana janywa kel leran yam bana nywa kel ata dana chi president Salva Kiir yadit she netin konti la jikuma SPLA wo shaka wikeja kanetin kontin cha wo Kiir yadit ka joma chalat ka South Sudan Broadcast Corporation ala television dien pan ka tiang ka shanka wal joka pai badak ron kina dangra wid jandanga ra wid dich bana shoot ken bana kalen gwasa me Kenyam cha wooden shwal ke na tenelo yet cha ja woch jen Rami Mola Kur ki a deputy la first deputy speaker of the transitional national legislative assembly re wika Sudan ka kuma men chamat kumen chamalat keni revitalized peace agreement e cha tan karon kina dangre dual badak jen a deputy speaker first deputy speaker mo very important members kajan kume na mon mishorga transitional national legislative assembly jen chala do chaja kapinya nathaniel wo yet ko do badana kap ke je pinke je kap ke je pinko jen ramkel metekel kene dr reg machar chermengai kono no nathaniel wo yet jaram dana la deputy chairman ba ko kume SPLA yo pin dr reg machar dr machar jaram dan en la chairman ko kume SPLA yo gor ka je nathaniel wo yet ke to gan temeno cha nathaniel wo yet cha je joj re kume ke kirma yadit ka joj ka je ko jen la jora la ja tobe gwami mo mete karieg machala da kume kirma yadi chit ka naga dana naka na ka penal ka greater penal ka jonglei ka unity state ka equatoria ki do badan en kwana displace ka je kana kirma yadi na ka je so che la no tidiality ko la kirma yadi la ka lede che kirma yadi che je condemn Jekir ma yadi chena tanelo yeche je chu relief ko logo jen go beletere kuma kade lana tanelo yere tem murai ko na chetel power ki chetel luang ka kume right now ka kwije mo luang de belunjo ka ne mi cha dr yang ma cha je kon luny reti jen ka mu ka na cha dr yang ma cha je luny bi na tanelo yet ba chu tel power cheganeti ko kenten cha wo jen point de ngudi chal ka me kir ma yadi ko na tanelo yela jora la ja to benishan ko kuma SPLA wo ja chu watch kirma yadi ramro diena cha nyo ko mu wo ko kuma SPLA wo honorable deng akon jen ramkel mi bumbum along and honorable deng akon jen as speaker of the council of state ray kuma ka transitional national legislative assembly ka jawara na shalat ka je ka charara dien ba hala dio dien gun mishal ka faruk gatkot Farugat Kodjene SPLM-IO ship whip in the Transitional National Legislative Assembly aram very important ba re kumeka. Do badanan woikeke gwasame de kon shungaji no nene woikeke ko ken shunken ke Dr. Riek Machar. Anyok chi President Salva Kiir Mayardit chi Minister of Finance chaje nyoka muwo jeje wudi shalke batch George Anyak chaje wika position de kacha gwade chaja kam radadien chaja kam udodien mishalke honorable yen chan gajrey yes and nuer ka jen chaja kwa la deputy minister no cha wudu shalke me
batch George Chanyak Chaja would ka position a dana tate in a kirma yadit. And your was maba Shakir Chatiganego Kienti Shawuch. She Honorable Regina Joseph Kaba Chajawuch, she Honorable Guy Butch Chajawuch, and honor. Kene Dangrodi so Honorable Guy, Kene Honorable Regina, Ken members Burka Transitional National Legislative Assembly, and honor Shaka Wujba. Kacharadi and Michelle Honorable Matata French Elika from the Council of State Bacha Kenyoka Meju Jake. In a new appointment, Charadin Chajakwan Ramshalke Daniel Akot, Karamshalke Wani Elia, Waken Keji Aspila IO representative, ka Council of State, Canadian content cha appoint. A joke on Lingwasame, Dobadana Wikir Mayadit Keja. Anybody who is loyal to Dr. Riek Machar, a general body removed. Canadian cha quainte Kene Dangrod by quainte Tama, knew the general connected to pin Parcol Jeramdan la interim chairman Kakume SPLAIO Kagwa Dr. Riek Machar Sianga no reaction media to organization Nathanelo yet can would shalkame Parcol Chiga Guajane. By the time it to organ one the corner quainte kin my yadit Canadian Contilla loyal ka would shalkame Stephen Farcol Ramda la interim chairman Kajan Guasamere Kumaka Kilma Yadit. Jo me di yana linga no. Anyo gwasa many in additional President Salva Kiir Mayadi dismissed 4 ambassadors from their foreign mission. Those relief of their duties are John Andruga Mayen Dudwal Riek and Joshua Franco Paul. Ne titi ne risho kongwan ko kent ambassador titi win te ko kende kan mention and read and content tegatin wache ganyo ko mo ja kabo. So Kiir Mayadi Riega me lereje ka kor kamisi je Africa Union shiga jere wit. Right now they kon lar no di man chala de Kiir she right ke che chuang. Of course alajin mi gor jeno bina bika woch gor jeno cause chirmi rami mokule long no bi mal beben cause right now ku mal ka moda ba and power sharing e da ne chala jen woja na ka je antam. Why? Ngum wo Kiir Mayadi na ka je ka chala no de power sharing dar te tin te rami de woja Kiir you know namod ko jen agreement e da ne chatan. But ko ntama shetuoga no she power sharing cha collapse ki 2018 peace agreement cha collapse so tiki take a chuan ko bene dialti ba ka wuch so na many amila road ntama ka Kiir Mayadi so mnyu the no kana dial content cha wuja tama ka kuma SPLA yo nyu the jeno dio jani ko bit do tina tama be ka ne ite kwa parkol kwa je gor me jira mi mo chichun ka parkol no cha je bingi kuma Kiir Mayadi so ne me bej ba kajan ler ku kon le linga barudan del rajan wo nene en kuma Kiir Mayadi no je puje no bi malbe bere wi ke South Sudan. The answer is no. Kiir cheje guru no take a mal me de bere wi ke South Sudan ko min no je no bi malbe ben de je no che ji asfela yo che ke de watch che de happen be Nathanelo yet be je nyo be je watch re kuma ka ko la raje ni chang de je gwadi dan chan je ling che pal mai che je watch jene ko kiente very important no chaka woje wona karat moch no so kana diality ne tin la jikuma spela yo ku ga lo wuj kangu woje ka dwal ko gwe jeno mu kan joden ya to ba jelle ba ka linga wij mon ko che kuma spela yo che de destroyed ka jo banki ka woj so milet Kiir Mayadi de me eno Kiir is still looking for a solution na me shi jan solution removing SPLA members ko cha je loga ken ko lo kwa ni Ramadan en lalo yal ke je ke par ko ne me chi chom any members ki any parties taken ka chon ko de ran jora de je voice out ke de ra rach me take mo ngong na an wena mo so jo me mishro da la ashana woka le do dien mo gor ko ne de ko ne lingwase meni le bana lingwase me bana rach ke kwikume Kiir Mayadi no jo weche konoling pan ke pan kaje ka kuyur mishal ka Dr. Benjamin Bolmel ja jojen tama ala Bolmel meche jien pan kaje shaware which ka United Arab Emirates je konoling no jen were which in winemi ko gore jeno dere yo dere ko prin ala yo ko yo tele kan tamare we ka South Sudan lat ke jen wone ne ka jowon chalat gwasame ki men ci Bolmel o jigre which in winemi Bolmel wajen chawore wujin mi kana rawda dien mishal ka Dr. Addis Ababa to malakwar
ki Ramadan and Care Bank of South Sudan. So Bank of South Sudan can a central bank of the United Arab Emirates can check Rodian Martin or big let kill. Bank United Arab Emirates Abu Dhabi with Jalamne Winemi washika mat kene kuma South Sudan take a Michigan time guadame go regional budget nwaka mquite budget nwaka yakel. Tin konte ukan ka gore which United Arab Emirates ketinguni ki ngumu to bana jelinkel ka do badana chalat keje. Ka gwade dane shi wudu shalke me Dr. Bolmel la Vice President men te pinkir ma yadi den tama kiman acting president of South Sudan wajen were which ka Abu Dhabi ki United Arab Emirates ko jen be message me chala da kirma yadi ba jaw nywa kane dialati wa ka chobde en point de Bolmel kene Dr. Addis Ababa woto wa chi ga ke Ramadan en la cour ke His Excellency Saif Umat Ramo Assistant Governor for Banking Operation and Supportive Service ka Central Bank of the United Arab Emirates. Watch Dr. Addis Ababa token la Governor of the Bank of South Sudan kene wudu shalkame Dr. Bolmel chike ka ken kwarati. Watch chicken tanyen wonene bi kume South Sudan kene kume United Arab Emirates biga let kill. Wa chawar gatanya South Sudan Vice President Allah Ramadan Allah querying economic cluster Allah Bolmel no kene wuda de diana me shalke Dr. Addis Ababa to wa ken chikan warga chikan atany ko bi bang dung United Arab Emirates biga let kill. Teme chakulat gwasa meken man chikan alat ken man chika right in one ne kene ba yutung one ba ka print ko ba kume South Sudan la lack of paper money ba ka kon jako big te wana ba yu dial ba ka jako big te wana na me jene nyam ko big yu biken ka print te ba jagre wika South Sudan billion of South Sudanese pound te ba print ba ka nungre wika South Sudan ba ka lat ka bank dung South Sudan ka ba ka lat ka private bank ne bani aken Jordan jika lat gwasa me wa chika right ka do badana ba yu ba ka kep ka jara wika South Sudan la salaries but chika full right ko ne kene ba card ni la visa card dan la yu kam garar ka je wa ba ka leni print ba ken ko bi South Sudan be technology mo be je use wa ken chika lat no bi ken card mo bi ken kamrar ko ngai kone kum South Sudan ken tika kanin kone la na ka bank je ka bi la chere de ko la no ATM card ko ba yu ba yo la ka ATM cardu bo bi yu bi ka kamrar ka je ban mitele yu tele catch ka bank tele do me de yu de kamrar ka je ki ATM jo me chikana la no chi Vice President Dr. Benjamin Bolmel chikana agree men chikana tan kana kuma dung United Arab Emirates ko bi ke let kill ka jo we dane cha jake kirma yadi de no bo la den binemi o ba yo ba ka print yo ba ka print yo to man pan chi yo to tot to ba no re we ka South Sudan ka blunde jok point den wude me chikan la no ne Dr. Addis Ababa to mela governor dung South Sudan bank keni ne kene bane dial kontin let ka South Sudan National Bank wa ba ken dial ba ka train ba ka ngi dob dan ba ngi ke je ko bi ken ta dan let bank ni ke je ke ta dan ku bank United Arab Emirates ko let ke je wa bi ken let kel ke je ko ba ka ngi ko bi ne ko ken ken ko le serve we ka South Sudan na me mi chi ken o je gre we chin binami alo shi mandana wuka kai se succeed ka ta dan dikana lat ke je akan bi ka technology mu bumbum long bi kana nongre which ka South Sudan wa bi kan let ka ta dan let ke kuma United Arab Emirates mi mo chi mi je technology amugwa but yo mi dong ba ka be kwal ke TM ni so dere be mes but kan la no bi kan security mu bumbum bi kan la we ka South Sudan ko teleram ba yo ka la kwal no ka bi kan ti dial bi kan ga jaga ta long bi kan make very easy anyo ko kene ATM kantin kon balat wa cha bilel we are print outside of South Sudan ba ka print within South Sudan ka jodan jikana lat so mi agreement me go ka manana dong chalat gwasmeni ashana kullu jo gwasme ka South Sudan deal ano ken gor ken o de ken let kel ke kume dung Israel ano tega kan misha ka je long kume South Sudan en go ken right ke Israel ko dong de ne reconciliation ke Palestinian de ken ngre wika South Sudan wane me ka chimi di de long chaje reja ka menetin content la
civil servant no civil activist netin konti la roche ke wuri shalke me ke dungji ko tira shalke Edmund Yakane amene netin konti la activist den ter manyangni re wika so Sudan wa chicken manana shala da kuma so Sudan wa chicken log bane ko chicken la no nene ikene tele kuma so Sudan mi chirwa ke ji Israel ko bane ti konti la ji Gaza ki Palestinian ba no re wika ka so Sudan question nan ta kulu tub janene mish shalar Al Jazeera news media min la rointi ngwala kala da chika roine lor bang chicken kala ano shi kuma so Sudan ti roike Israel wa chika talk but cha kulu jogene activist ano yen mitege muku yen lat chwaje gorno biya kume biya je dong sorry biya citizen biya ka dong rar regetin kona latke bukulu bun pere na ko te kene ti shanu rewi ki ti shanu rewi dodien so shiri me shalat gwaze dan rewi ke United States kume merkeme me shane ite mo chika ji South Sudan chwa ka nong bare wi ka South Sudan ka do mi mo me kana agree a jiwich but cha nong ne ke based on the agreement cha tan investment ka merkeme chala do wen wo bi yene ko la citizen bien ka benrar bi decision bi ko me ka layen ka after that bi ka bin denied no shi ka to cha ka jogo no na mo chi to gore jen wo bi yen to bi yene dilalat ko mi kana me je ka long ala Al Jazeera mela media dung jalamni chikala no chi kum so Sudan chi can agree and wo baji Gaza ba ka nung re wika so Sudan which is true ka cha gore ken gwas mene chikala ro na Al Jazeera media state that Israel is in discussion with South Sudan about forcibly relocating Palestinians from Gaza to the East African country, according to the people familiar with the matter who spoke to the Associated Press. Ne dang bakel ka kuma South Sudan chi garai Canadian content la media ka chi garai bona Canadian content la Israel. But chala da kuma South Sudan no ne me chi talk ka chi true mi mo chanyo mo kwa deny bono man chala da kuma South Sudan chi talk ekai. So jo we me chala mo gor kono de kono linga gwa. Mana dian gwas mi man bana gwich no dong ngumu dero da lat ka kor gwasen be ka kimal ka men gor kan odeben dia je ci kondi ala lingan go nene kam mayom ano ci korta to kam jeni ki de ne jane ala ne titi ten content la ngene kien ci ga jen ci o kam mayom no ka ci kan on nuere ci kan ko pe on nuere sha ko pe on nuere ku dangrawo wonyam rewi kam mayom ajan kore da na shi butin aptina ngo da tele report mi sha no ngaken but kore mo che to gala tok ke kor mi di che kor metot ba chala do ken sha ka longa mu kwa recover bari gene chana ro ken meni ngu at this time no bi jang bikan war bikan ka umma ka chala no re wi ka warab state sha me cha ke kef ko me kir me yadit mi mode ko no gujeno mela gula lat ke ken ka media gula ka che tok en kuma kir me yadi den wote me jane ya kef eno kwala goro ba me chin content te kama yom la me nuar ba ko kef all this thing awachi ka true ki chi ka talk gor ko ba nuare ba ka target ki ba ka nak so mi shi kana me awachi chon kel me de yana ngach so chi korche talk kama yom ala talk ke kor me di gwa de chi jang chi ka we ka kwer yek payam ka chang ka wel joka pay ba de gron kin dangra wi jen dangra wi di bi ngaje no tilat ka rodien ka tibet badge na me kel me di yana ngaje no korin mot ka tin re wi ka United State jawdo diana bana nyok muku kora roda remind ke jagwase me jawda na shala da wude shalke kol manyang juk ka ninte ti ci kon mandana ci lat chana jenen me shole doctoring ma chara no doctoring ma chara criminal shari action to wan si akane kol manyang juk wa jaram dan la criminal kodi jaram dan chini to wan kan long shaga negre we ke South Sudan especially in work and wan chaga negalong our system use the system dan shit to okay 1991 ray wage bor ki ka jongle gwade dan meche kor meje talk kam Dr. John Garang da mabiyor kene Dr. Yang Machar gwad mi chiga gwaitin chiga gwait ka doba dan de South Sudan de je lead ka je ke de na de ke lead ka je ngai kono no mandana de ka janane kirma yadi sorry Dr. John Garang da mabiyor jana gona be Sudan be jarwach Yang Machar no bana mi shala self determination bana jalad baro dan wi ka kume jane sorry kume
jalamni bana bi chongla kon bu kon chongla kon ala sa Sudanese ki jinubin chalugo nga chalugo wude shal keme e Dr. John Garang da Mabior enyok Dr. John Garang da Mabior ko nge jeno Riek Machar ramu bumbum che gor no jen de karwikel gor jeno derje dismantle shirga malat keme tame kume kirma yadi keneti kon la jikwara la jang gor ga jeno Riek they jabat already they jabat totally ke they dismiss ka politic ko darabat ko jena ramu mola nuer ke je jang ka nge tin jig jal kono chala de jang so kiji magor jeno de jabat cha gor no derate ten wude shal keme kol manyang jumurai kon ga kwida me gwan nyiri ki ramu long nuere be mo che gor no bane je tay ma dana chalat jen chene tin wan che kan ka long chala do ni cho jen die jude raw to la officer nuere che kan wajen do be dane ku William Nyon ku le jen ka je ka kume dien la kume jane ki padi dien shoro da mat Dr. Riek Machar mara dien gwasame eno ba Dr. Machar ba je level no jene jaram dala criminal anga machina anak long anga mapai na anak ko re nyen cha nan civilian ne me chi tuo jang cha nan civilian ne ken jang aka nak civilian mo ke jang do to ke di ni ti sha trend ti ka meti dit ku kala nyin ka hali ti sha ke jogo no jin ko jin ko ne ko ti wo kare wo kana sare ke jen but kir kana do mi go mi be Dr. Machar be je yene je kana je jeng na wal ko je la pa je ko medan ko che to kana sare ne kenyam ko to ga kai Equatoria jen gwa de dane to korten ko ngeje no energy to content tik ke juba ti la kuma spela yo guje ken o ken ka threat so ka kuja mo chu goro no be nyinga ke but ya ken tele serious major micha tege ken the only place they calculate no because but to je awa to kana sir ke somewhere by ngaje no mi ti kuma spela yo miche te je ke teten ba chu ngaje la gor ken gwaz dan to kuma spela yo teten ke stronghold ja je no doro mo nasir so nasir jen gwaz dan e cha to sia yo nen me ko me to kana nasir shawu yara diu shaje dak and then me che guje no chi do chele te ngaje no jen gwaz dan triek teten so baje deal destroyed and Nasser jen ku nen boken werke chemical gat men taram pelkene so mu nyodo di kum kirma yadi che gorno de mal der tin rai wike so Sudan ajen mu kula take state meneme inshallah da kol manyang jugano e Dr. Yang Machar dunde a criminal case she politic motivated so me nyu den wo me lat ke janga la to garing mi dira long me she politic na me ngum yan ka pot kanga jamone ngum yan ke ne ko kindi la members ke spela ayu ka jamone mine me a crime la to enyok en crime bo me she commit jira mo la ya mo ke 24 hour ti ba ji report ke je ka court ba dur ba chu nga je no jin ti dur me she dur ka ko kore ba issue yen ke ba je charge ke tin je ko ne lat but kan ke ma yadi kan jalat me jak dut kan me shal ke kol ma nyang ju ko ba ka e ka je ne mene so tele Dr. Machar mi cire chilat ray which ka so Sudan ramadan la criminal e kir kan point de kol ma nyang ju kan ne tin ko kien amu te chicken Dr. Machar chicken lo bi kan ngaje no so Sudan che bete kamal bane ngaje no ne tine jalla no Dr. Machar rami je ga jan yer nuare mo right now charge yen chete ka pen ngware ti jen ngum shi ala yen tin ko kenen kon lo ka Dr. Machar yen yan ke je ka kwi ko nyer ka nuare ke je no jen nuar munong nuari ka gor ke je nuari another thing mun biya Dr. Machar chi gun nuar ka rodi gor ke je ne dial men gore ngu self determination ko de na de kan loar de na yen ogwa bataje gor kume kirmi yadit men kut so Sudan ko ele yar cikani kon mi cikani yara long ka kwel yone nan kan dial yer kan ke goje moto ka je ke jinta me moto tin ani cha ka je ke cha ma je Uganda te mi cikan latin no tel mi cikan la up na mu right kon tel mi sha na lat akume kirmi yadit ka kwi ka je keje ci anen je gan musaban je ben ka juba mu cikan lat nothing dol kan to we SSP dia wo kan miliu ko tong mi gad jane ka tel mi let kan nuari she looked in kajang but mena kanuari we need to voice our voiced out bana yig right
kamanda na jega dan lat ke jang so ci kon be lora bang tele ne de na ka be lora bang yene kon la ro china de ro no that is very wrong yin mi ci ro ngom beto ka ji mi ci jor ci kam nyal mi ci ten kon jeta lat ke mi ci ke lat ngom beto so cha long na mal gor kamal but cha jiran cha de na ga ti nyu ka lora bang ka ba kana shiro de protect di ro de gang don wore jala app communication jala ga jana jenere wini ken kai steni ken biga beneten why ngum kan wor mi jena be kan dor jan be kan o makre wichin binami kir ma yadi me ramme mo nongno bi mal be tin la tok and instead we kam ne mai kama yom ajena ka me ka we kap ka wuje chal ka me greater people administrative area murleni me ken ka we kap then we can dob dala kan gala kan ka pe ke je be kan ka chonga ji kana bele na ka ji kanok ci kana bele nan mu we jala da kir ba ngaje no we gwa of course changi derm di tiela bala japal ke ka chengna me che thousand of people kan wara shaka na go kir ngode ba der mal der jino men gor ka longon wari o de mal der ben bad mi she gor ma abden waro dien de kan rodien dil gang so yo kol manyang juk chi chuong man chala de der ka je no ka cha je lo ka mandana lede so jo me der wo ka ye ene bana nyogo je kala rodien ka tin diala kon lat ka rodien mi jiram jidit kan war online tv channel lam ni jawdu lam ja to gwa mo gor bi gor mi temi guji mi je ki mi gwa den bi gor gor ko na bana rwani bana kelinga do dana to ken keje ene bana nyogo je kala rodien ci ketin ko na to ene biata kamal bye bye